Selam aleyküm, hayırlı akşamlar saygılı ATR telekanalının telesiyercileri. Bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Sizler için men Gülsüm Halilova çalışan ve nevbetike bir saat bu studiyada yayınımızga koşulacak musafirlerle biz sonki aktual meselelerini laf edecekmiz. Adet üzere bizim yayınımız iki tilde ötkerilecek. Hem Kırım Tatar hem Rus Ukrayn tillerinde ve biz sizlerle beraber demek sonki azizlerine aytkanım gibi suallerini bizim musafirlerimizge bererek öğrenmeye çalışacakmız, fikirlerini öğrenmeye çalışacakmız ve elbette ki ekseriyeten bizim mevzumuz bu Kırım işgal etilgen ana vatanımız ve anda onun etrafında olup geçken hadiseler ve vaziyet. Çünkü Kırım bu sadece bir yarımada, sadece bir toprak değil. Bu anda bulungan insanlar, siyasi mabulslerimiz, anda bulungan baskılar altında olgan halkımız ve elbette ki Karadeniz ve Karadeniz'de olgan istikrarsızlık ve bu istikrarsızlık malum olganı üzere Rusya tarafından indi 9 yıldır yapıla ve sadece Ukrayna'ga, Kırım'a değil, Karadeniz etrafında yerleşken birçok ülkelerge de zarar vermeye devam ete ve sadece Karadeniz etrafında değil, misal olarak Ukrayna'nın buğday demek icraatı meselesini göz önüne alacak olsak, bu birçok diğer hatta bizden çok uzakta yerleşken kıtalarını da alakadar etmekte. Yani bu ve diğer meseleler bizim bugünkü yayınımızın mevzusu olacak. Çünkü şu haberden başlamaya isteyeyim. Ukrayna istihbarat temsilcileri bu gece Kırım'a çıkarma gerçekleştirdi. Yani Kırım'a kırdılar deniz üzerinden ve anda bir operatsiya gerçekleştirdiler. Rus arbileri, Rus işgalci arbileri ile ciddi bir çatışmaga kırıp Ukrayna askerleri o'zining operatsiyasını gerçekleştirip geri qaytdı Ukrayna'nın kontrolü altında bulungan topraklarga. Bu sonki bir ay içerisinde yapılgan ilk böyle Ukrayna istihbaratının operatsiyası değildir arkadaşlar. Bu endi birkaç defa yapılgan bir operatsiyadır ve bu operatsiyalar neticesinde demek Ukrayna istihbaratı Rus kuvvetlerine, demek Kırım'da yerleşken Rus teçhizatlarına ciddi zarar bergen haqda haberler paylaştı bugün. Zaten sonki aylar içerisinde biz Kırım ve Kırım'da yerleşken Rus harbiy bölüklerine, Rus harbiy teçhizatlarına yapılgan ciddi hücumlar hakkında haberlerini alamız ve Kırım'da yaşayan vatandaşlarımız da elbette ki bu haqda haberdar ve hatta birçok yerlerde bu eşitili. Bu hareketler Kırım'ın tezden işgalden kurtarılacağına bir işmar mı degen sualını biz bugünkü musafirimiz ile laf edecekmiz. Onu takdim etmezden evvel sizlerge de kaydetmeye isteyim saygılı arkadaşlar. Siz de bizim YouTube sayfamızga abone olabilirsiniz. Ne kadar çok insanın da abone olsa da çok kişi bizim yapkan haberlerimizni, videolarımızı ve yayınlarımızı görme imkanına sahip olacaktır. Aynı zamanda şimdi Kırım Haydarulf yolunda ilk defa sonki 100 yıl içerisinde büyük böyle Kırım Tatar bir taburu, Nomançlı Bicihan adına tabur kuruldu, teşkil etildi, teşkil etilmeye devam ediyor ve bu tabur ekseriyetten Kırım Haydarulf yönelişinde hareketler ve faaliyetler gösterilecektir ve bu haqda da elbette ki her birimizin daha mesuliyetli, daha anlayışlı olması zarur ve elinden kelgen yardımları olabilse, men şimdi sadece Kırım'da yaşayan vatandaşlarımızga değil de bizni Ukrayna'da seyretken vatandaşlarımızga, bizni bütün dünyadan seyretken vatandaşlarımızga müracaat etmeye isteyim. Bu taburumuzga, yani Kırım Tatarlarının ilk taburuna yardım göstermeye isteseniz, şimdi onlar top mermileri için böyle para toplamaktalar. Bu Kırım Haydarulf yönelişinde ciddi yardım olacaktır ve QR kodlarını ATR telekanalının ekranlarında görebilirsiniz. Destek vermeye isteyen Kırım Tatarlar anda bu QR kodunu ekranlarınızda görgen skan etip anda kırıp demek o'zining maddi yardımını gösterebilir. Maddi yardımını göstermeye imkanı olmaganlar da manevi şekilde destek etmeye imkanları vardır saygılı arkadaşlar. Men size yayınımızga qo'shilajak musafirimizni taqdim etem. Bu Milliy Meclis a'zosi Riza Shevkiyev. Selamun aleyküm Rizaga, hayırlı akşamlar. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Rizaga, mına yukarıda aytganim gibi Ukrayna istihbarat kuvvetleri bu gece Kırım'a kirdi. Kırım Yarımadası'nda o'zining nevbetdagi operatsiyasini gerçekleştirdi. Siz aslında bu gibi haberlerge nasıl kıymet kesesiniz? Mına bu sizin fikrinizce Kırım'ın işgalden kurtarılacağını yakınlaştırgan bir hareketler midir? Evet, her bir hareket Kırım'ı Haydarulf'u yakınlaştırır. Ben yakınlarda
bana bir dostlarım aytkan ediler, Yevpatoriyaga akoplar kaza ekenler, plajlarını kapatıp böyle hazırlık tutar ekenler dep laf etkende men seherlengen edim. Neden sakınalar desem, o dese Yevpatoriya Çernomorsk'a yakınlar. Ruslar bilirken duyadırlar. Ukrayna razvedkaları, ordusu onlarını kaldırmaz ve deniz taraftan da böyle diversiyalar yapmaya e, umut ettiler ve birkaç onun için de hazırlıkta tutaydılar. Bana son sefer bu e, Çernomorski'ye girgen divisyon grupa bayağı bir hareketler çıkardı da ama yana da bizim askerler içinde de bir organlar da oldu. Hı hı. Böyle bir Allah belirtsem böyle hazırlık tutarlar. O hazırlık başladı. Ama birinci divisyon grupa kirgen son ondan sonra onlar pek aktif başladılar deniz taraftan hazırlık tutmalı. Evet, hazırlık olarak tutsunlar ama bizimkileri kayta bu adımların kaytarıp yapmazlar. Yana bir çeşit türlü bir şey uydurup yana da Kırım'a, ucum'a girecekler. Kırım e, Rus gemilerin batıracaklar. Kırım Köprü'ne atılacaklar. E, Bu işler çok faydalıdır ve bu Rus armiyasının vurgan son ondan da başka böyle moral tarafın, propaganda tarafın bozalar. Çünkü Rusya'da propagandistler de saçmalap başlaylar. Laf etmeye tapmaylar. Nasıl etip laf edecekler. O yüzden o e, na bir mal halkı olsa bile onlara bir şey anlatmak için söz tapmaylar. Onun için her bir adımlar, yapılan adımlar o yakınlaştıra bizim Kırım'ı kaytarmaya ve bütün Ukrayna'nı işgalcilerden boşaltmaya. Ya mına siz aslında Rusya'nın reaksiyasına nasıl bakasınız? Yani onlar bundan evvel Kırım'a bir saldırı olsa, saldırı gerçekleştirilse ve ilahire ciddi böyle cevaplar verileceği akta korkutularda buluna edilir. Hem Rusya'nın en büyük diktatörü hem de onun etrafında bulungan hepsi demek kişiler ve ilahire. Ama şimdi biz görüyoruz, hakikaten Ukrayna askerleri Kırım'a çıkarma gerçekleştiriyor. Yani Kırım'a derge kire çıka ve bu birinci ilk defa yapılgan şey değil. Ama Rusya'nın reaksiyası gayet böyle sonki vakitları ciddi, onlardan korkutuları gibi ciddi değil. Yani bu nasıl managa geliyor? Onlar buna da bir propaganda efirlerde laf tapalar, başlarlar çıkarmaya, учение edip, böyle учебная тревога, учебный взрыв, учебный bir şey, учебную mину взорвали de böyle laflar çıkarırlar da son halkı da ona evet çok inanırlar ama inanmayanlar da çok, var. Ama onların laflarına inanmayanları çoklaşalar. Ket çoklaşalar. Çünkü yakında bana Sivastopol'de ştabların yandırdılar onu. Ne saklasalar bile onu kim de internette, YouTube'da bakıp olsa onlar o informasyonu bildiler. Bugünkü bana son divisyon grupan yapkan işlerin de onlar da yana da bana YouTube kete tola informasyon ve yani fotolar çıkacaklar. E, Her şey belli olacak. Ama Rusya propagandası her zaman tırışa böyle bir diye olganda yeni bir şey çıkarmaya da e, halkın fikrin başka tarafa varmaya. Mesela son bu böyle bir olayın bir aynıcı bir priyomları
Simonyan çıkış yapıp buna atom bomba patlatmak gerekirken Sibirya üstüne hep başladı bu. Herkes de başladılar bu meseleyi efirde değiştirmeye. Dünya boyunca bu informasyona yapışıp başladılar onu çaynamaya ve Rusya halkı Kırım'da yaşayan işgallar da oturanlar onlar da son unutarlar Kırım'da böyle hareketler olduğunu onlar da unutarlar Kırım tez vakitte VSU Kırım'a gireceksin ve başlarlar düşünmeye nasıl o Sibirya'da atom bombası patlayacak da ondan ne olacak iken de nasıl o ne korkutacak iken de dünyanı de böyle atlikayşi manevr diyeyim çıkararlar hem onlar onun çetine çıkardırlar bildiğin çünkü hatta da haydi baksan bütün efirler doldu bu atom bombası patlatmak için. Rusya'nın böyle priyomları pek çok. Buna cenk başlagandan son ondan da evvel ne kadar biz işte Putin öleceğin Putin'e 3 gün kaldı, 5 gün kaldı, bir hafta kaldı, Covid hastalandı hep bütün dünyanın ve orijinal halkının fikrini bozup başka tarafa alıp varıp o işlerin becermeye tırışa ediliyor. Ondan başka son Kadyrov öldü, ölmedi başladı. Son oraya bütünler çıkararlar her zaman. Yani bu sizin fikrinizce haqiqiy hareketlerden Kırım'dan misal olarak ve Kırım qaytarov yönelişinden dikkatini çekmek için mi yapılı? Evet. Tek Kırım'dan değil her bir front boyunca Ukrayna askerleri bu Olga ketken son o fikirden olanı çekede başka tarafta da onu duymagaylar, ona çok kulak asmagaylar son Rusya'ya Putin'e karşı fikirler kafalarına peyda olmagay. Onun için de onu yapardım. Bu propaganda maşinası bu informasyon cengi biz koremeyiz. Bu gerçek cenkten bile ziyade hem onun keskinliği de ziyade hem kuvveti de ziyade. Onun için informasyon cengi onlar pek çok para verirler, pek çok adam koşarlar ve uydurmalar çıkarırlar. Ama bizim halkımız mesela onu bakan son bizim efirlerini bakan son bizim politiklerini bakan son evet analizi yapıp doğru fikirge gelirler. Ben kimden de laf etmesem çok su bu doğru fikirden anlap yaşayırlar ve umutumuz bizim bitmeyendi. Ya buna sizin fikrinizce ayttınız ki demek Kırım'ın harbiy qaytarılığı ve ilahri Kırım'da bizim halkımız, vatandaşlarımız buluna. Kırım köprü Ukrayna harbiy kuvvetlerinin birinci böyle askeri bir maksadıdır, военная цель, стратегическая цель degen bir maksattır Kırım köprü. Yani onun urulması, onun ucumu bu kaçınılmazdır. Gerekli zaten. Çünkü aynen bu köprü üzerinden demek Rusya onun askeri demek silah ve teçhizatlar teminatını gerçekleştiriyor. Ama biz bilemiz ki Kırım topraklarında Rus askerlerinin miqdarı bayağı bir var. Anda bizim halkımız yaşamakta ve halkımızga baskılar zaten 9 yıldır devam etmekte. Bu taraftan Ukrayna silahlı kuvvetleri Kırım'a böyle bir hücumlar gerçekleştiriyor. Yani Kırım'ın bir yarımada olarak izolasyya içerisinde bulunma ve kalma ihtimali ne yazık ki çok yüksek. Bu şartlarda Milli Meclis azası olarak halka ne tavsiye eder ediniz? Halk neni beklemesi ve nasıl şekilde hangi varyantlarda davranması zarur? Halkın işi yazık ki başka bir yolu yok. Tek beklemek, dualar okup umut etmek yaxşılık olurdu. Kırım'ı yana da nasıl olsa da boşaltacaklar. Kırım'a bütün Rusya harbi bazalarına
yandıracaklar. Bilesiniz, ben mesela bakanda nasıl atışma başlar Kırım içine eğer raketalar uzak vuran raketalar başlasalar gelmeye Ukrayna ordusuna nasıl başlarlar atmağa diye düşüngende ben pek sakınmayayım. Onlar mesela özbaşçılık yapıp başlarlar evlerge, şehirlerge atmağa. Çünkü raket vergen hükümetler, NATO hükümetleri herkes bakalar. Bu raketalar tek bu 140-150 mi anda bayağı bir bazaları var Rusiyaların. Tek o bazalarda atılacak. Şehirlerge, evlerge atılmayacak. Onun için e, halka, bizim halkımızda ve başka yaşayan e, cenk etmegen adamlarda bu o kadarlık tesirlik etmeyecek. Ama da evet şey ne diyeyim orada da olmak mümkün. E, Atılgan yerde ölgen adamlar da çıkar. Ama öyle buna Ukrayna'nı Rusya alternatif evlerini yıkıp adamlarını öldürüp böyle cenk Ukrayna Kırım'da alıp varmayacak. Yani o taraftan halkımız umut edecek böyle sağ selamet kalacağını ve Rusyalıların bayanı bazalarını yok edip başladan son köprünü yandırgan son Kırım'a yakınlaşkan son Rusya başlar Kırım'dan tez çıkmağa, kaçmağa ve azatlık o zaman tez gelir de bekleyeyim. Öyle işte. Evet korkunçlu olacaktır. Buna Ukrayna'da yaşayanlar biz trevoga başlaganda son zaman ki üstüne o kadarlık raketalar uçmaylar ama başta keleydik, koreydik, işiteydik, pencereden bakıp balkondan çıkıp koreydik. Mesela nasıl raketalarını onların atıp yandırıp patlatanların. Evet o zaman adam korkar, adamlar korkarlar, baba çalası, ne der, sayaklar. Ne yapacaksın? Cenk. O cenkni biz çıkarmadık. O cenkni bizim halkımız çıkarmadı, düşünüyorum. O cenkni Ukrayna halkı düşünüp çıkarmadı. O cenkni Rusya rejimi, faşist rejimi çıkardı. Şimdi onlara karşılık yapmaya hazır olmak gerekmiş. O zaman da evet organlar da olur. Cenkte organlar olur. Böyle apansızdan kurşun çubuğuna çıkan soruları olur. Evet onsuz olmaz. Hı hı. O cenktir. Ona da dayanmak gerek. Çünkü onun sonu bu cenkten son Kırım azat olan son bizim halkımızın geleceği açılacaktır. Ve ben bek umut edeceğim. Halkımız o zaman bek yukarı götürülecek ve bütün istekleri yerine getirmeye çareleri olacak. Ama umutnen ne yazık ki her şey yerine gelmey ve umutun yanında hareketler de aynı zamanda olmalı ve bu meselede misal Kırım'ın geleceği, Kırım statusunun geleceği demek bu bizim bizlerinin ve bizim faaliyetlerimizin, ellerimizin, hareketlerimizin neticesinde olabilecektir. Yamna Rezağa şunu sormağa isteyeyim. Tünevin biz Milli Meclis azamız Ahtemağa Çiygoz'un laf etken edek bu ve diğer meselelerde ve bu mobilizasya, seferberlik meselesi etrafında Ahtemağa'nın demek tavsiyesi şundan ibaret. Demek çağıruvğa tabi olgan Kırım Tatar erkekleri Kırım'dan çıkmalı dep ayta. Çünkü demek Rus ordusuna barıp da ölmek elbette ki bunu kimse istemez, bunu yapmak doğru olmaz. Rus cinayetlerine koşulmağa, harbi cinayetlerine koşulmağa, yaxşı orduğa geçtin de esirlikке düşmek pek de kolay olmağını da Tünevin tartışıp laf edip geçtik. Ve demek bir
böyle bir çözüm kala, böyle bir netice kala Akdemağan'ın fikrince, demek bu Kırım'ı terk etmege, vaxtınca terk etmege Kırım da demek bu seferberlik çerçevesine düşmemek için ki hakikatinde böyle bir problem var. Mına Kırım'dan laf etken vatandaşlarımızın aytkanlarına göre bazı bu harbiy bölüklerge hakikatinde Kırım Tatarlarını çağıralar ve onlar keleler anda bazıları hepsi değil mecburen keleler. Ne için? Çünkü işte hapishanege oturtacakları ile korkutalar. Elbette ki kimse hapishanege oturmağa istemiyor, ölmege de hiç kimse istemiyor ama böyle bir adım, başka bir hareket, başka bir çözüm yolu görmeyeler ve hakikaten bu harbiy bölüklerine bargan bazı korantalar ne yazık ki mevcut, onların miktarı büyük olmasa da ve bu hakiki demek malumattır. Buna siz nasıl bakasınız bu meseleye? Sizin fikrinizce nasıl şekilde bu meselede erkeklerimiz ve ilahri davranmalı? Qaysi voyinkomatlar çağırsalar Rusya? Evet, Kırım'da Rusya mecburen çağırıyor. Rusya voyinkomları çağırsalar, повестка berseler, birincide yaşlar, bizim yaşlar o zemlerine oturmayı saklanıp yürümek gerek soydan ya da çeresi olanı ben belesem onu o orduğa tartacak olsalar çıkmak gerek ama o çıkmasın da bir problema çıkmak mümkün sınırda ama mutlaka ona повестка koluna derseler o açıktan narazılık bildirecek ve hizmet etmeyeyim de keskin duracak. Evet onu mahkemeye geçirirler, hapiste kapatırlar 1-2-3 yıla ama o 2-3 yıl geçmez. Kısmet olsa Ukrayna cenkni yener ve onların hepsini azat etmeye çalışacak. Ama anda barıp da onların sırasına düşüp Ukrayna'ya gelip cenkte ölmeye ondan yaramayı yoktur. Onun için ana babalar da tanışmak gerekler. Balların gibermesinler. Balları keskin tursunlar. Biz o cenke hoşulmayacağız desinler. Biri desin ben din boyunca istemeyen böyle cenke hoşulmağa. Biri desin benim sağlığım yok. Biri desin ben prinsipal barmacam istemeyim. Ama koşulmayacak narazılık bildirmeye hazır olmak gerekir. Evet o kolaylı iş değil, ağır mesele. Ama başka ondan yaxşı çare ben görmeyeyim. Ondan yaxşı çare tek narazılık. Yani Kırım'dan çıkmak bu daha beter bir çare. Sakınıp yürümek gerek. Yani Rıza sizin fikrinizce Kırım'dan çıkmak, Kırım'ı terk etmek bu daha beter bir çare bu meseleye. Kırım'dan çıkmak. Eğer Kırım'dan çıkıp olsalar evet çıkıp olanlar çıksınlar. Ben karşılık ona mesela görmeyeyim. Eğer çıkıp olsalar çareleri olsa bir yerge varıp başka hükümetlerge ya da öyle bir böyle kahraman yaşlar var aramızda halkımız çıkıp da gelip Ukrayna'ya gelip Ukrayna ordusuna hizmet etmeye hazır olan soyları gelseler evet maşallah diyerek olardı. Ama her bir adamın özünün bir tabiatı var. Özünün bir kuvveti, yürek kuvveti var. Eğer kim cenk etip olmay, biri hazır kompüterde çalışmaya, biri mesela bir fizik ya hibi bir problemlerin çözmeye çalışmaya, ocaklık yapmaya. Ama var öyle yiğitler hazırlar koluna silah alıp barıp o Rus işgalcilerini yok etmeye. Öyle soruları öyle yürekli herifler mutlaka gelip koşulmak gerekli.
Evet, oralara bizler hepimiz, bütün halkımız onları sevecek, bütün halkımız onları koluna götürecekler. Evet, o soyları da var bizim aramızda. Buna bugün de hizmet eteler, cenk eteler, maşallah diyebiliriz olan. Çünkü ne yazık ki böyle bir tendensiya korunuyor izağa ve çok rahatsızlık yaratkan bir tendensiya. Biz göremiz ki demek Rusya bu mobilizatsiya çerçevesinde Kırım Tatarlarını çağırmağa tırışa, niyetlene ve yapada. Demek Kırım Tatarlarının ekseriyeti sağlam olganından sebep orduğa barmayılar, ya bazıları saklana ya da Kırım'dan çıkmak mecburiyetinde kala, ama çıkanlar da dünya boyunca serpili. Demek kimi Türkiye üzerinden Avrupa memleketleri, kimi Amerika Birleşken Devletleri, kimi Kanada ve birçok başka diğer ülkeler. Demek Ukraynaga kelgenlerinin miqdarı başka Avrupa ülkeleri ve Garbi ülkelerine ketkenlerinin miqdarı ile kıyaslanğanı vakit çok küçük bir miqdar bu. Ve bu insanlarını sonra Kenne'de toplamak, Kenne'de Kırım'a kaytarmak ve ilahiri zor olabileceği ihtimali de var. Ve bu ne yazık ki bizim nüfusumuzga, Kırım'da olması gerek olan nüfusumuzga da ciddi bir tesir gösterebilir. Ne yazık ki. Ve böyle bu asıl da bizim gibi büyük bir nüfusga, büyük bir miqdarga sahip olmayan millet için bir problemdir. Sizin fikrinizce bu insanlarını bir araya toplamak için hangi gaye etrafında birleştirmek gerek? Nasıl etip kaytarmak mümkün olacak? Hangi bir motivasyonu seslendirmek gerek? Ya da belki de Ukraynaga gelmeleri için bir çağırıv yapmağa gerek. Bunda şartlar, şaraitler yaratması gerek. Nasıl düşünüyorsunuz? Evet, bu büyük bir problemdir bizim halkımız olunca. Çünkü biz buna tarih boyunca göremiz, milyonlarca halkımız, Kırım'dan çıkan halkımız 90 seneleri bütün halk kayıtkanda bile onlar kayıtıp gelmediler, yerinden koşmadılar. Yerleşken yerleri Türkiye, mesela Romanya ve başka hükümetlerde anda tamur gibi erip anda kaldılar. Ondan da sakınamız. Ama bu sefer ben belirtsem birinci de tarihi kısa olacaktır. Cenk o kadarlık uzamaz. Kırım mesela yakınlarda azat olgan son Kırım'da boyuk kuruluş başlayacak. Halkımız böyle milli sevgisin, bizim halkımızın yanı kurultayı saylanıp, yanı kurultay çalışıp, halkımızda böyle millet sevgilisi yüreklerini doldurup, herkes böyle patriotik çalışmalar yapmak gerekler de bu halkımızın sesi bağırıp çıkay o Kırım'dan çıkan adamlarga, yaşlarga onlar kaytıp gelgeler vatanına ve halkla beraber vatanını kotarmaya, özümüzün cumhuriyetimizi kurmağa bize işmek çoktur. Onun için onlar çetke kalmağa ben bilesem asla ahı yok. Çeşit problemalar olur. Mesela kayısılar okul başlagan sonunda mesela Avrupa institutlarda onlarga belki gerek olur o institutlarda üniversitelerini bitirmeye Avrupa diplomlarını alıp bitirgen son kaytmağa vatanına. Ben ona razımım. Çünkü andağı algan bilgisi halkın kaytkan son halkına bir fayda getirecektir. Ve o yaşlar halkımızın geleceği olacak. Onun için halkanları kim de böyle okuluna bağlı olmayanlar hepsi mutlaka kayıtmak gerek. Kim bizim böyle bir propagandamızla çalışacaktır halkımızın kurultay meclisinin kaysı korantalar koçken son kayıtmadılar. Onların adların aytılacaktır.
endi azad Kırım içine Hı hı. o anlarını aytacaklar. Onları tırışacakmız böyle kritik yapmağa, çağırtmağa ve tanına ve bütün halk olan bilgen son adamlar da ben desem çok dayanamaz, kaytıp gelirler. İnşallah yana da bana ne kadar tez Kırım azat olur, o kadar çok halk kaytıp özünün betanına. Yamına sizin Ne kadar fikriniz... çok varsa Hı o hı. kadar bu problem de boyut olacak. Ya sizin fikrinizce nasıl düşünüyorsunuz? Buna sonki sualim. Şimdi biliyorsunuz Kırım Kaytarılov yönelişinde çeşitli türlü hareketler yapıla ve bu tek başlangıç. Ukrayna istihbaratının Kırım'da gerçekleştirgen operatsiyaları, Rusya'nın Kırım'da yerleşken Karadeniz flotuna yapılgan ucumlar, ştabına yapılgan ucumlar, tecizatlarının yok edilüvü, PVO, hava savunma sistemlerinin yok edilüvü ilahri, bunlar sadece bir başlangıç. Korunuşka göre Kırım'ın işgalden kurtarılması planı adım adım ilerlemekte ve şiddetleşecek. Ve çünkü bugünkü hareketlerge bakarken de daha da olacağı korunuyor zaten. Şimdi bu olabilecek hareketlerde, olabilecek bu operatsiyalarda ve ilahri sizin fikrinizce Kırım Tatarları, Ukrayna'da bulungan Kırım Tatarlar Kırım'da veya başka ülkelerde bir şekilde faalleşmeli mi? Bu hareketlerge daha faal bir şekilde koşulmalı mı? Olsun askerler, olsun jurnalistler informasyon cebeden, olsun siyasetçilerimiz, olsun diplomatlarımız ve ilahri. Çünkü Kırım kaytarılgandan sonra biz eğer ki desek biz artık aklarımızga sahip olmaga isteyimiz, akıbetimizni belirlemege isteyimiz ve ilahri ve yapkan hareketlerimizni de gösterecekmiz. Ya da zaten Kırım'da bulunmamız, zaten 9 yıldır baskılar altında bulunmamız endi yeterli bunun için ve zaten hakkımız olganı yeterli. Sizce nasıl bakasınız bu meselege? Eğer bir halkın kimli haysi hükümetlerde almasan bile her bir halkın kureyşi bir zaman bitmiyor. Bütün ne kadar halk yaşay, özün hükümeti olsa bile her zaman kureyşiler özün halkı o geketkey, özün halkın korçalamağa ve çeşit problemlerini çözmeye. Bizim halkımız da kayıtkan sonra çok problem olacak. Çözmege bizge karşı çıkan güçler de bayağı olacaklar. Önce Ruslardan başka, andağı Ruslardan başka, kelme Ruslardan başka onların nasıl çıkarması, kalan evvelki yaşayan Ruslar da, onlar da referanduma hol tutkan soyları olan bir problemi var. Ama çünkü onlar Ukrayna pasportu koluna tutarlar. Ve çeşit bir böyle bir Kremlin'in propagandasına işangan mındağı bazı bir bloggerler de varlar. Onlar da bunda Ukrayna'da çeşit fikirler peyda ettiler. Buna yakında bir Svistun degen bir ne adam var. Asebeton'un böyle familyasını bozup aycan. O mesela bizim halkımızda Kırım Tatar halkı demeyi narodnosti değil. Çeşit bir neler aytsa. Buna bizler Kırım'ı boşalttan sonra 2,5 milyon adam anda koçirecekmiş askerleri çeşit bir şaşmalanan laflar ayta o yeri. Provokasyon laflar bilirsiniz mi? Böyle onu dinlegen son evet VSU'da neleri de dinlerler. Onlar içinde de çeşit adamlar var. Biri der, ben Kırım'a kaytacağım, bana ev versinler, anda yaşayacağım. Yok da. Senin evin yok mu Ukrayna'da? Haylan sen Cenk'e mesela çağırıldın. Senin özün evin var, özün koyun var, ana baban var, soyların. Ne gerek sana? Şimdi bu adam böyle provokasyon neler provokasyon fikirler taşla ifirge halkını içine böyle bozgunluk çıkarmak için. Kırım Tatar halkı yani Ukrayna halkı arasına. O mesela provokatör ben asla buna yakın
Bugün Bir dakikanız var Rıza. laf etmek gerek. Eğer biz tapsak öyle onun lafları içinde mahkeme işleri onun karşısında mahkeme açmak gerek de o adamı yerine koymaya ya da kapattırmak. Ana öyle sorularda. Ama böyle baksan inşallah her şey yaxşı oldu. İnşallah. Çok sağ olun Rıza. Teşekkürler. Umut etем ki növbeteki yayınlarımızda da çok vakit ayırıp müzakere etmege yetiştire almağanımız suallerini sizden laf etmege devam ettirerimiz. Büyükten büyük teşekkürler yayınımızga koşulganız ve suallerimizge cevap bergeniz için. Rıza Şevkiyev, Milli Meclis azası bizlere canlı bağda edi. Sayılı arkadaşlar, biz ise yayınımızga devam edemiz ve men növbeteki musafirimizni takdim etmege isteyim ve Ukrayna tilinde o bizden laf edecek ve o sebepten men Kırım Tatar tilinden başka tilge geçem ve yayınımızны növbeteki yayınımızın 25 dakikasını o tilde devam ettirecekmiz. Валерий Гончарук, керівник департаменту виборчих технологій, агентства моделювання ситуації, доцент КНУ імені Тараса Шевченка. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Доброго вечера. Нашу беседу я бы хотела начать с самых последних и актуальных новостей из временно оккупированного полуострова Крым. Сегодня украинское главное управление разведки Министерства обороны, в частности представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии украинским СМИ сообщил, что Главного управления разведки Минобороны Украины произвели спецназовцы непосредственно, десантировались на территории оккупированного Крыма и атаковали врага, а после выполнения задания отошли, сказал Андрей Юсов. Крым будет украинским. Слава Украины. Украине цитируют его украинские средства массовой информации. Непосредственное видео уже опубликовано в различных социальных сетях и на сайте Главного управления разведки Министерства обороны. Вот как вы прокомментируете данные события? Можем ли мы говорить о том, что это вот идет такая демонстрация планомерной деоккупации полуострова Крым? Достатньо динамічно розвиваються події. Справа в тому, що це вже другий такий вихід-захід на Кримський полуостров. Там так само була проведена операція. Власне кажучи, наші розвідники зайшли і вийшли. Так? Зараз були бої, там відбувалися. Подробиці ми, очевидно, не знаємо. Я думаю, що так чи інакше нам розкажуть, що там, як там. Все ж таки є загиблі не лише з російської сторони, а наскільки я так зрозумів, що є загиблі з нашої сторони. Так. Але тут важлива, ще раз зазначу, сама динаміка, тому що це не просто така якась диверсійна акція, а ми ж бачимо, що були захоплені вишки Бойка, було знешкоджено ПВО, були фактично зруйновано штаб генеральний Чорноморського флоту, де там дівся той їхній адмірал, так і не зрозуміло, чи він загинув, чи не загинув. Підбиваються кораблі, причому кораблі підбиваються не лише біля самого Криму, але вже і біля Новоросійська. Була зруйнована підводна лодка. І це дуже динамічні події, які розвиваються. Двічі протягом останніх 1,5 року влучали в Керченський міст. Я не виключаю, що будуть ще постріли. Знову ж таки, там вони можуть бути приурочені тому ж дню народженню Путіна, таке йому привітання зробити. Але динаміка є, і вона має такий наростаючий характер. Цілком зрозуміло, що не варто розглядати події навколо Криму поза подіями, які відбуваються на півдні України, на сході України. Тому що чим ближче ми будемо підходити там до безпосередньо Мелітополя, візьмемо Токмак, я думаю, що це питання деокупації, воно стане більш таким реалістичним. І ми тоді вже будемо говорити. І залишається Керченський міст, і фактично я думаю, що потім будуть бити по ньому, тому що таким чином, коли перекриється траса Маріуполь-Мелітополь, Бердянськ, і буде зруйнований Кримський міст, фактично Крим опиниться в ізоляції і дуже-дуже важко буде його утримувати. І це так само такий певний показник тим росіянам, які проживають зараз в Криму, що дбаючи про власне здоров'я, неважко передбачити, що реальна війна дійде і до Криму.
Ну, действительно, в последние месяцы мы видим, как интенсифицировались удары вооруженных сил Украины по военным частям, по стратегическим целям России на территории временно оккупированного полуострова Крым. Это и Черноморский флот, и штаб Черноморского флота, это и военная там техника на миллиарды долларов России, системы противовоздушной обороны, это и Крымский мост, и самолеты и прочее. Да? А какая на это реакция России? Ведь помните, некоторое время назад и вообще все последние 9 лет они говорили о том, что вот Крым – это их непотопляемый авианосец, любые удары по Крыму повлекут за собой там жесткий ответ, и более того, там даже Медведев высказывался о возможном применении тактического ядерного оружия недавно. Самое главное, пропагандистка России вообще сказала, что в Сибири нужно взорвать тактическое ядерное оружие и прочее. Вот как вы оцениваете вообще реакцию России, то, как вот она реагирует на удары по Крыму? Или таким образом, возможно, мы тоже проверяем ее реакцію? Так, дуже багато говорили про так звані червоні лінії, і півострів, Керченський міст називалися такими червоними лініями. Але тут є подвійна реакція. З одного боку, ми будемо бачити і надалі істерику на російському телебаченні, і фактично різні запуски міфологічних там пропагандистських цих різних міфів. Але з іншого боку, є реалістична реакція. А реалістична реакція полягає в тому, відводиться Чорноморський флот ближче туди до Новоросійська, відводиться в Азовське море. Зараз в Маріуполі там риють фактично порт, щоб його зробити глибшим, для того, щоб можна було заводити ці човни російські. Будується дорога з Маріуполя до Ростова-на-Дону. Це говорить про те, що вони вже на такому психологічному рівні готуються виводити Чорноморський флот з Криму, рятувати те, що можна рятувати, і робити свою базу безпосередньо в Маріуполі. І я думаю, що вони в цьому контексті фактично готові до такого сценарію, що так варто буде зробити, і фактично триматися за те, що вони зараз можуть так чи інакше утримати, а саме за ту окуповану частину Донецької і Луганської області, які були окуповані з 2014 року, і плюс те, що вони завоювали там Маріуполь. Тому що зараз складно сказати, як там будуть розвиватися сценарії, але очевидно, що коли ми дійдемо безпосередньо до Криму, можуть бути питання про якісь переговори, може бути ситуація така, що росіянам просто не буде куди діватися. Але от чи вистачить нам ресурсів і наших можливостей ще вести додаткову війну за Схід, розуміючи те, що вони з 2014 року там окопувалися, що там абсолютно логістика для них дуже зручна. Тому що це ж не потрібно там перевозити ті ж снаряди, різноманітні зброю. Через, скажімо так, зараз Кримський міст є, а коли це перекриється, то в них логістики не буде. А Луганська, Донецька область все ж межує з Російською Федерацією. І там їм дуже простіше. І я думаю, що цей сценарій вони цілком реалістично розглядають. Ну, действительно, многие военные эксперты, более того, говорят о том, что освобождение и деоккупация Крыма может быть даже быстрее произойти, чем освобождение оккупированных частей Донецкой и Луганской области, так как там есть прямая границы соприкосновения с Россией, а здесь, если отрезать полуостров от территории России, да, там удары по Крымскому мосту и подойти к границам, к административным границам с полуостровом, то это может быть произойти даже намного раньше. Но мы действительно видим, как сегодня Россия теряет уже фактически свое влияние в акватории Черного моря, в том числе, да, когда украинские ДРГ через море высаживаются на территории полуострова Крым. Мы видим, как, кстати, в последнее время впервые, если я не ошибаюсь, да, мы, как Украина, да, сами открыли зерновой коридор и уже экспортируем зерно сами, вообще без участия России, которая там озвучивала огромное количество угроз и прочее, без участия даже Организации Объединенных Наций.
Да, це так. Дійсно, цей зерновий коридор був відкритий, при тому, що Росія здійснювала обстріли наших портів, знищувала там склади з зерносховища різноманітні. Але саме за рахунок того, що були захоплені вишки Бойка, було знищено частково ПВО, і Росія втратила не просто контроль, а вона втратила можливість відслідковувати наші кораблі і фактично контролювати в цілому акваторію Чорного моря. Ну і те, що ми реально там дронами, іншими якимись речами, водними дронами збили певну кількість російських цих кораблів, пошкодили, будемо так казати. Але там такі пошкодження, що легше новий корабель збудувати, ніж ремонтувати ті старі кораблі. І Росія зараз побоюється, тому що ми реально їх зараз витіснили на східне узбережжя Кримського півострова, притиснули до безпосередньо кордонів самої Російської Федерації. І далі ця ж ситуація вона буде тривати. Тобто ми будемо і далі зачищати, потихеньку знищувати ті російські кораблі. І залишиться така ситуація, що не те, що Росія не буде їх там мати, але просто тією кількістю вона не зможе контролювати Північне Причорномор'я. Ну і це зараз все реально відбувається. І в даному випадку, да, у нас менше ресурсів. У нас немає флоту, на відміну Російської Федерації, але ми робимо те, що ми можемо, і ті дії, які здійснюються, не можна сказати, що вони вже мають якийсь такий переломний характер, але тенденція так само, вона достатньо чітка і вона очевидна. Ну вот по поводу ресурсов, по поводу вооружения и прочее, вот в последнее время мы слышим от наших западных партнеров и от представителей некоторых, значит, стран, представителей истеблишмента о появлении некой усталости, о необходимости проведения переговоров, возможных переговоров с путинским режимом. Интенсифицировались разговоры о необходимости проведения реформ в Украине, искоренения коррупции и прочее со стороны Соединенных Штатов Америки. Да? Вот как вы реагируете на все эти сообщения и связаны ли эти опасения наших партнеров и по поводу коррупции, и по поводу реформ, и по поводу, кстати, возможного медленного контрнаступления и прочее? Вот как-то связано это с тем, с предоставлением нам оружия в будущем именно в том количестве, которое нам необходимо, или это разные вообще вещи? Ну, дуже часто ця інформація йде з анонімних джерел, посилаючись на урядовців Сполучених Штатів Америки. А якщо якісь плани і пропонуються, то вони не пропонуються на рівні офіційних документів, там на рівні, наприклад, Конгрес США ухвалив якусь резолюцію, чи то адміністрація президента Байдена, чи то є якісь інші урядові структури. Ви зверніть увагу, що навіть є військові, які там коментують ситуацію, вони коментують, достатньо говорять про те, що контрнаступ він є, він існує, і він має успішний характер. А певні відставні, там якісь політологи, да, вони можуть займати достатньо жорстку оцінку. І тут треба розуміти, що ті проблеми, які зараз почали достатньо ширитись, озвучуватися, зрозуміло, що там багато що пов'язано з отакою інформаційною кампанією, інформаційною війною. І вони дуже часто мають такий перебільшений гіпертрофований характер. Тому що, якщо ми говоримо там про, наприклад, проведення реформ, боротьба з корупцією, корупція ж вона ж не виникла за останній місяць, чи за останній рік, чи там за останні 1,5 року. Так? А оці всі антикорупційні органи в нас почали створюватися з 2015 року. І вони створювалися під безпосереднім рекомендаціями наших західних партнерів. Тобто вони нам пропонували, вони давали своє бачення, вони нас підштовхували, щоб ці закони приймалися. Таким чином було створено НАБУ, було створено САП, було створено НАЗК, був створений антикорупційний суд. І виходить так, що в якомусь певному кількісному параметрам ми постворили ці всі структури. А те, що вони, можливо, не зовсім ефективно працюють, так тут же ж повинні тоді давати і оцінку тим пропозиціям, що якщо ті реформи, які ініціювалися фактично нашими партнерами, мають невдалий характер, то і наші партнери несуть за певну провину. Але, зрештою, тут проблема полягає в іншому. В першу чергу, проблема полягає в тому, що зараз в Сполучених Штатах Америки через рік будуть вибори. І в США
повністю пішла вже в цю передвиборчу кампанію. І коли ми говоримо, чи нададуть нам там зброю, чи будуть фінансування надавати, так от саме внаслідок цієї передвиборчої боротьби в нас виникатимуть проблеми. І зараз немає спікера Палати представників, його зняли. При тому, що зняли, ну фактично там можна дуже багато казати, що винні ультраправі республіканці, які озвучили трампісти це питання, але ж голосували за зняття демократи, ці конгресмени від демократичної партії. І те, що немає спікера, це в тому числі їхня так само кампанія. А коли немає спікера, не ухвалюються закони і рішення не ухвалюються. І очевидно, що зараз буде нова спікеріада, тому що і попередній голова Палати представників, він дуже складно там обирався. І оця внутрішня боротьба, вона може завадити. Ми можемо там ідеально виконати ці всі умови, говорити про те, що ми там боремося з корупцією, всі реформи поприймати. Але ми повинні розуміти, що якщо зміниться адміністрація Білого дому, то оці всі плани там на 5 років, які пропонуються, вони просто-напросто можуть, ну, фактично полетіти взагалі геть. Тому що інша адміністрація, наприклад, якщо Трамп переможе на наступних виборах, вона може мати своє бачення. Просто не надавати допомоги Україні, те, що зараз вони фактично озвучують і на рівні Десантиса, и на рівні там інших їхних кандидатів. Но ведь, пане Валерию, мы же понимаем, да, что, извините, я вас перебила, что вообще вопрос коррупции, да, это огромное поле для маневра, в том числе для наших партнеров. Ведь мы понимаем, что вот полностью прям до нуля в такие сроки искоренить коррупцию, ну, фактически невозможно. И даже в самой демократической стране наверняка есть какие-то там коррупционные скандалы. Да, согласна, возможно, не в таких масштабах, как у нас, но тем не менее они есть. Да, то есть это спекулятивная вообще тема и очень огромное поле для маневра, в том числе и для тех, кто, допустим, хотел бы там остановить или притормозить ту или иную помощь. То есть как это будет верифицироваться, как это будет проверяться вообще? Ну, є дві відповіді на це запитання. Перше, це роздержавлення. Чим менше держави, тим менше корупції. А якщо держава на все дає свою згоду, якщо державний посадовий чиновник від нього все залежить, то очевидно, що будуть різні корупційні дії. Тому проводьте роздержавлення. А друга відповідь полягає наступним чином. Американці не просто так піднімають це питання по корупції. Тому що наш бюджет за великим рахунком вже на 60 чи не більше відсотків залежить від наших західних донорів. Тобто їхні платники податків фінансують багато в чому Україну. І вони реально запитують, а як і куди йдуть ці кошти. Тому саме їх це цікавить. І зрозуміло, що нездорові розмови про те, що там є якісь закупівлі незрозумілі в Міністерстві оборони, про те, що ще там якісь скандали виникають в Україні, про те, що депутати купують якісь там будинки, автомобілі дорогі, закуповується Верховна Рада новими автомобілями. Ну і в американців очевидно, що да, достатньо питань виникає в цьому сенсі багато. Але я не сказав би, що це така вкрай негативна дискусія. Вона навпаки позитивна. Тому що якщо наші органи внаслідок цього почнуть працювати прозоріше і ефективніше антикорупційні, якщо ми реально проведемо судову реформу, те, що не було зроблено, і це була величезна помилка, це піде лише на користь Україні. Ну хай хоч таким чином, нехай хоч так, як вийшло, що через війну ми замислимося, що в даній ситуації ми можемо не просто там втратити якийсь економічний потенціал, а втратити країну, розуміючи те також, що не може бути ситуація, що нас будуть фінансувати постійно. Так не буде. Це треба розуміти. І ясно, що в цій ситуації безумовно багато ми можемо дискутувати з цього приводу, так, і може бути багато спекуляцій. Але я наразі бачу проблему в тому, що реальні антикорупційні справи, вони є, вони ведуться, але коли справи доходять до суду, то там вони дуже часто розсипаються, розчиняються і затягуються. І в цьому сенсі виходить так, що остання ланка все ж таки це судова гілка влади. І вона стосується не лише корупційних справ, вона стосується справ по державній зраді,
по колабораціонізму і по іншим таким речам. Тому без реальної реформи судової гілки влади і очищення того, чого не було зроблено в 2014-2015 році. Тому що коли тоді ухвалювався закон про люстрацію, люстрації стосувалася там виконавчої гілки влади, але ні законодавча гілка влади від цього жодним чином не постраждала, ні судова гілка влади. Всі судді залишилися ті самі, а формувалися вони в тому числі під кураторством Медведчука, під кураторством Портнова. І що ж ми хочемо від цих наших суддів? Тому тут треба реально прислуховуватися і реально працювати. І вести дискусію по кожному пункту, тому що багато речей, які нам закидають, дійсно вони носять такий декларативний характер, і там дуже складно про щось дискутувати. Треба бути конкретним в цій ситуації і виставляти якісь певні конкретні плани, законопроекти, ухвалювати їх. І за великим рахунком, 7 пунктів, які нам були запропоновані весною цього року зі сторони Європейського Союзу, Європейської комісії, вони реалістичні, їх треба виконувати. Да, безумовно, ми повинні розуміти, що вступ в Європейський Союз, вступ в НАТО – це питання політичного гатунку. І вони будуть вирішуватися не внаслідок того, що ми там щось виконали чи щось не виконали. Це буде ухвалюватися політичне рішення. Але це не означає, що зі свого боку ми повинні зробити все можливе. Тому що по, наприклад, тим реформам, які пропонувалися, там цілком реальний план, і там все підточується під вступ НАТО. Тобто абсолютно треба це все робити, тому що ми так чи інакше повинні зрозуміти, що зближення України з НАТО – це є неминучий процес. Не стільки з бажання НАТО, а з тої точки зору, що в нас виходу немає. А та радянська техніка, яка виготовлялася, вона вже не виготовляється або виготовляється в Російській Федерації. Тобто ми скоро зіштовхнемося з тим, що в нас не буде тих радянських там цих гармат, танків, там літаків і так далі. І це значить, що так чи інакше нам вже треба переходити на стандарти НАТО поступово. І поки нам зараз техніку поставляють, треба користуватися цією можливістю. Пане Валерий, по поводу НАТО, вот последний вопрос, буквально 2-3 минутки до завершения нашего эфира. Вступление Украины в НАТО как гарантия нашей безопасности возможно только после завершения этой войны победой Украины? Я просто не бачу реальних шляхів до закінчення війни, коли є територіальні суперечки, коли йдуть активні військові дії, що Україна долучиться до НАТО. З тієї простої причини, що, будучи членом НАТО, НАТО потрібно буде якимось чином реагувати на цю війну. А що зможе НАТО прореагувати? Ми ж бачимо, що коли в Польщі падають російські ракети, коли в Румунію там залітають ці безпілотники, вони ж фактично обирають таку дуже обережну позицію, що намагаються не помічати. Якщо вони не помічають ракет на своїй території і уникають якоїсь прямої відповіді, то що ми хочемо, щоб вони зараз зайняли активну позицію по відношенню до України? І це стосується не лише НАТО, це стосується в цілому співпраці з різними організаціями. Поки буде війна, поки не буде зрозуміла ситуація з територіальною цілісністю України, поки зрештою не буде підписаний хоч якийсь договір з Російською Федерацією, говорити про НАТО, про ЄС можна лише в середньостроковій перспективі. Дякую вам дуже. Чухсагунс, пане Валерію, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Тешекюрлєр Валерій Гончарук, керівник Департаменту виборчих технологій, Агентства моделювання ситуації, доцент КНУ імені Тараса Шевченка, був з нами на прямому зв'язку. Saylar arkadaşlar, көргеніңізге бүгін бірчоқ мәселелерді музакире етмеге етіштірдік сізлерге бераберлікте. Көрінгеніне Корея қатенде шымдыки мұсафирымыз, Қырым Татар Милли Мejlis азысы Ризағанын да айтқанына Корея демек Қырым қайтарылмасы яқынлаша. Ama bu sadece Ukrayna silahlı kuvvetlerinin muvaffakiyetli ve cesaretli, cesur şekilde yapan operatsiyalarına bağlı değil. Ekseriyetle buna bağlı ama diğer faktörlerden biri bu halkara ittifakdaşlarımızın, teşkilatlarının, memleketlerinin ve ilahri bizge bergen desteğidir. Ve bu meseleni diğer yayınlarımızda da müzakere edeceğimiz. Atayırlı olunuz. Görüşkence.